animateur déjà du temps, des niverus une espèce de gualamté. Alors ça vous déguesseur tout à l'heure ça avec ma début d'onet d'étégrement, mais Dieu le vous. Déjà vous clevez de la façon nous déjà pour tu coller de Hamzir. Ça petit général Philippe Jacquet que vous Renner office public à Bréonnec. Avec une drague où il rate très seul de Telzo déjà le blé entier sous après. Asia une classe que Sokyo Réuniel où il veut voir Pritam Giro dans la racine, voilà, il devient filet. On disait Kunto Dem 10 horreurs, que nous comprennent, que nos classes comprennent 10 horreurs, tout. Alors, un titre nous laquelle de Bredegen où est Asia doit aller mais il dirait on est vos cons d'une table de doit aller mais qui ne gagne vos un 10 horreurs Oleg quoi, Bre Haber quoi. Alors ça vous trésor lui et vos tailles vous les neuf et veria des neuf Asia stade un très libronal. Vale. Vedete, Perag over en klasku, avec Brett, en ol broiou l'herbe komzet Jesu apester, rag en klasku a servich da an veout gwellor stad pebiez, hag goudeze, gant an disor, gant a fes ve kavet gant an klasku, zo moyen da labourat, evit klas chen kontrao, et voilà, stade ar Jesu. Hag a fan eveket en klaskou, fan an aver tema stade ur Jez bennak, e kalz diesor gouzout petra over. Hag e France, dre bras, zo ur mank bras, var an tachen ar Sokyo Jezon Jez, figure neveke goulenet digan an dut pa vegret an iveridigez. Neveke goulenet digan an dut peseur yez a ouillet, peseur yez a gomzit. E broiozo, e breizver de square, e ve goulenet oe ouspen kandra gant an dut peseur yez e gomzit. Setu aze meus laket un tamm karten deus brogembre, e ouzer en doare resiskenan, pe da dud a gomze kembraek e fin an antek bet kanvet, e nantek an ugen, e nantek an da ugen, e nantek an triugen, hag evel just bremañ. Met e France ne veke goulenet, a kouskude e ve komzet Jesu a bet seur de France, amman e ve komzet brezoneg evel just, met okitarneg a ve komzet ive, katalaneg, euskarek, hag komzet ve ive mui Jesual deus an diavez, gant tud a zo deud den Stalia et France hed an ugen bet kanvet, hag ar fe da c'houzout peseur yez ave komzet gant an dud, a zo un dra a c'hal bezat talvoudus ive, evit ar c'herioù bras, l'er ma vez ur bern estranjourien, evit gout de square, ma zeus kalz tud en ur c'harter bennak hag a gomz ur yez bennak, marteze e fe posub kaout tud da chikourne a serviciou publik. De square en hospitalioù, ma ouzer ez eus al lerman triugen dregant deus an dut, pe daugen dregant deus an dut, a gomz turkek, pe a vechou tud a zo nem gavet neus ket pelzo, pe testol merc'hed n'int ket beder skoul travelse ne poan komz galek, ma ve fe gwezet resisor peseur yez a war an dut, e ve fe posub da gaoudive tud da chikourne, goude pa yont gant hospital, pe evit komz gant an medicine, pe serviciou publik. Euse, an draze zo ive un dra demokratel da la rede gouzout petra e stad an dut ave er vro hag setu kaout titourou ez un dra talvoudus bras vid ar brezhoneg me ave fe ive talvoudus evit Jezoua. Mais de France ne veke gret pegur ne felket ar stad gouzout ez eus tud al ti ez eus tud francizien pe estranjourien zo chom er vro hag a gomz Jezoual estreget ar galek. Hag an draze a zo ar guden ideologel, hag evel just neket un dravat. Setu ebreiz,
Gouzout da ouzon tamoutrao diwar ben stad ar brezonek, met neus ket kalz, pe un amzer paset, neus ket begret, ne ket bet musuliet en eus doare reoliek, penaos oa kont gant ar brezonek. Setu ar c'haverze, e oa da le braz e breiz en Europa, hag dre force labourat a kozeal gant tud ar an bro, e oa bet prometet gant an ze prezident a oa d'ar mareze, gant oa Jean-Yvan Drian, over un enklask. Hag an enklaske zo begret a ben ar fin edo viltruer, hag CEO e mon o vont da ginnig d'or fenoz. Da genta, penaos e begret an enklask, dre belgomz eo begret, hag e begret war a vro a bez, war ar pem departament, pez a zo talvoudus, a rok e oa begret en klaskou Sontadegou, Drestol, war an vro breiz, pe war breizizel nemetkin, hag aze e begret war ar pem departement, hag a terset zeus betud, peogwir e begret dre belgomz, tud kosor vit pemzek bla. Rade ne maket e bar chifrou an enklask C, ar vugale a zo din d'an pemzek bla hag a war brezon. Met dre chans an eus enklaskoual hag an gouzout a reont mat pet bugel a war brezon. Setu ouspen 11.000 den a zo bet a terset velse dre belgomz. Pez a zo... Allez. Ur stambilion braz a war, a daou kalz brasor, vit an niver adut, a oa bet a terset betek neuze, barz Sontadegou a oa begret gant Franche-Brody. Ar muio a oa bet a terset, oa 3.000 adut. Hag aze, zeus bet a terset ouspen 11.000 adut zo bet goulennatet. Hag diwar-se, an eus bet trao, a oa kalz restisor, vit a pez oa gagnon a rok, hag a drugar et an draze e c'hellon bremañ kinnig chifrou dre vro, evel vro an alre. Skoa a rok e oa ar chif dit breiz, dre braz, hag dre departement. Met dindan an departement, ne oa ket posib gouzout an trao, hag amañ eo poezus, peogwir e troc'het an departement etre brezizel a brezuel, an ahe evel just pa dret roet ur chif war an departement nemetkin, ne dalv ket kalz trao, rak imoar mat eo disavel stad ar brezonek er c'hornog vid neo er reter. Setu an tolman an eus galet disken da live ar broioù. Ar broioù zo bet implijet ne ket ar broioù engounel pe sevenadurel, met kentor broioù ekonomikel pe menestradurel, evel min pe savet gant an dilenit. Un dra nevez a komzarinivet diwar ben an drahe, zo bet digaset, lavaret meus e begret an enklask war ar pem departement, met ne ket begret diwar ben ar brezon en nemetkin, laket e bet e bars ar galawek ive, hag eus zo ar bech kenta, e bet fe laket e bars, evit kaout ur sel just a war ar galawek, hag a pez zo dedelus, e c'heller kinveria an daou, bremañ, et qu'un verre niver adut au komz brezonek a galawek, me ive, et qu'un verre petra sonj a vretonnet diwar ben an diouiezse. A pez o bet musuliet eus e oa ver goulennou, oa gant an enklask, neus ket sonj resis, me ouspen an terkan goulen, evit pep yez. Setu oa hir a war e dre belgomz, tro ugen minut, pez a zo hir a war evit un enklask tre belgomz. A pez o bet musuliet e oar baregezioù yez, daoust hag e oar an dud e kompren an dud ar yez, daoust hag e komz an anei, hag e ouz an len, hag e ouz an skriva. An doare deski, penaos o deus bet an dud ar yez, dre o sud, e ar gir, pe dre o sud koz, pe dre ar skoul, pe dre gentedoù an ol doare ou disavel ar c'halveza, da zon pe dre an endro, dre klevet, tudal o komz, evet desket dive.
Apeso bet musuliet et en ober gant ar yez, ive, pegen aliez era an dud gant o yez, hag un dra e gouzout ur yez, un dra e ober gati. Ar c'hwi war mat zo berntud a war brezonek, men e riant ket gantan goche bet, pe un nebet. Setu neket tra war gouzout hag e war an dud brezonek, mar e gouzout hag e riant gantan, ive, a pegen aliez. Hag ar fin, ez o a goulennou, di war ben sanjou ar bretonnek, di war ben ar brezonek, hag ar galawek, pe e wifen brezonek, pen e wifen ket. Un dra a bouez, e o ive gouzout petra sonj, an dud na ouzan ket brezonek, di war ben ar brezonek. E dur ma fel diom kas ar brezonek war rok, ne c'hellan ket konta nemekin, war are a war a yez. Ur bi an niver an bremañ, ar pep brasad eus ar bretonnet ne ouzan ket brezonek, neuze, ma fel diom kas ar brezonek war rok, an eus ezon den em harpa, ive, war an dud ne ouzan ket brezonek. Rak, memant ar c'hallegerien enep ar brezonek, e vo start diom. Neuze, a bouez eo gout petra zonj an dud dre bras, ar bo blanc. Agaze, e veler, kom zarin neuze, ezo un difor sonjal bras, et touez kar bretonnet, en o sonjou, var ar brezonek, a var ar galaou. Nek e tamm ebet ar memez doare da velet an tro. Hag evit kregi, var ar galaouek, apez a zo deud var vel, a sen e c'hoar esket vid ar brezonek, zo daügen regant deus ar bretonnet, ne ouzan ket petra e ar galaouek. No deus morse klevet orno anezan, hag ben ar fin no deus ket galet respond d'ar goulennou, figur, ne gomprenet ket, di war ben petra, war c'hoant an e glasker lak an ar boz varm. Se zo un dra a bouez bras, a se ne c'hoar esket gant ar brezonek. Ne vern peller e vefer e breiz, memez e su a liger e liga ad lantel, an dud o deus ur sonj war ar brezonek. Hag in gouet da restron d'an en klas. Pa ne gomstren. An en kras o deud, eo diwar an dud a war petra eo ar galaouek, ar pep brasad eus an dud a dar d'ober gant ar gert patoa evit komz diwar ben ar geste, hag neus nemet pevar war nugen dregant eus an dud a ra gant ar gert a ra be anavet ar gert galaouek. Setu neuze ar chipou penna a zo deud, war an en klas, an hiver adut a war ar yez. Ez eus bet kavet tro-dro 40.000 den o komz brezonek. Neuze malakomp ar bugale e barz, on a varet meus e stelle an en klas an dud kosor evit temzek bla, e vefem e tro 40.000 var nugen adud o komz brezonek, hag tost ar memestra un tammil de betor, met ket kal, dindan 40.000 adud, o gouzout e o komz galaouek, pezara e tro pendregant deus ar bretonnet evit an daou. Pendregant deus ar bretonnet a war brezonek, a gomz brezonek, a mupeduit pendregant deus ar bretonnet a gomz galaouek ive. Neket ar memes dud bevra. A gavet d'ar budjale et d'ar galaouek. Ya, ba, Ne vez nesket. neus tos mitra er skol neuze DST e musul an dra. Evit ar galaouek neus ket kalz titourou et ben on nes poz pouezus er neklasement vid ar brezonek, mais vid ar galaouek e o ket pouezuzal, figur kit no doa tos netra evit bouzout petra oa stad an tro. Vit pezazet eus an dud a gompren, beze ato mur a dud o kompreneur yez evit neuzeus a dud o komzer yez, degret locuteur passif, eus an draze, a gompren mal a pez ve komplet, met nik e gwez pen komz. Neuze a rese, evel just o nivel sor, hag an olre a gompren, met a kontrol nek e gwez. Beze zeus etro 340.000 adud,
à comprendre brezonnek, hag, mupevu memestra, un tammig muior adult, trichant triugen mil adult, à un band comprendre galawek, evel just remeo tostor, tostre ar galawek deus ar galek, bah, il est essor comprendre, et beza desket, trawar et beza klevet un tammig, evit comprendre muior, squat, vit ar brezonnek, evel just remeo et au riez a zo peltre deus ar galek, et au kalz di essor, panon berket d'avant des bars. Neuze elavaren bremaik oa un dra oa gouzouderiez, un dra a zo komzeriez. Neuze memon c'hoaz gant un hiver adulte pu a la war o komz brezonek, ouspen da 30.000, ne ket ken false, men estrap ave sellet deus an dut a lavar a un band komz brezonek bende, kalz de beton. 5.000 adeligen. Da la rede, c'heller tiskouez an eklas, bremañ, ar pep brasa deus ar brezan egerien, ne impij an ket o yez war ar pep dek, ne met vech an amzer. Pa ve un digouez bennak, un digare bennak. Met ne reont ket gant ar brezanek, en un doare reoliek kin. Ne vim ket souezet, ni war mat, penaos ma kont barbro, met aze eo diskouezet splant hag menestra eo gwal nertus, gwalet ne chom mui nemet 5.000 adeugen adult o c'hober gant ar brezanek bende. Hag evit ar galawek eo gwaz ar c'hoaz, hag e gwarianet neus nemet 8.000 varnugen adult a lavar komz galawek bende. Un dra, la zone nervus ive vit stad ar brezonek, eo ave sellet oad a re a gomz brezonek, veler var an 210.000 den a gomz ar yez, neus kin nemet 30.000 a zo din dan deugen blanc. Donc, e souezet, gouzout mal a reom eo a brezonek gerien kentor tut var an oad, me kadar nive hag 30.000 din dan deugen blanc, aze e kroger la gaout chifrou a zo gwalizel. Neuze, ar yez erien, an dut a gomz ar yez. Bon, aze neus gret ur grafik, lavaret zo bet, lavaret meus du stu oa bet kavet 210.000 a dut, o komz brezon neuze e dovil triver. On eus klasket sellet deus petra oa bet kavet gant fanj proudik vid en klaskou son tabegou en oa gred a rok, gred oa unan e nantek a pevarugen, a gred oa unanal e dovil 6, neuze tost dek bloa a rok, hag e nantek a pevarugen en oa kavet 230.000 adult o komz brezonek, hag e dovil 6 penons en oa kavet 200 pem. Ani a gaf dek vlov ar ler 200 dek. Sokoz oa bet en bannet du stu gant prezident ar andro e oa kresk war an niver a brezan egerien pugur e oa 5.000 pem. Bon, setu moi la varet. Eon an drahe ne ket posib. Gouzout ar ean mat e oa brezan egerien tud war an oad. Arese chiwas a vload zeus nebetor aneo. Bezo tudal o ton ebars o teski ar yez, pegur e teskon gant o sud, pegur in deus stumet re ar skoul, pegur o deus tesket brezanek dreket e gounoz pe stajou, ya, vire, me arese ni ket niverus a war en mod ebet, evit kempoeza, an niver a dut koz o vont an aon bet fla. Setu, ne ket an razez matematik, mon a gant an demografiez, ne ket posub evet bet kresk etre dovil 6 hag dovil triver var an niver a brezon egerien. Neuze diwar ze, on eus abjedet un tamm
penons apes oa begret gant fanch broudik hag bon, an ekedre mezonj e a chif a oa bet embornet e dovi seiz dovi pen a oa reizel hag dorzonj e dovi seiz e oam c'hoaz e tro dorc'han 300.000 a se zo koz e oa an digres a oa trumtre din d'an nebetre a amzer din d'an eizbra e oa bet kollet 300.000 den a oa kalz a damzonj in met e oam kentor e tro dorc'han 300.000 fin ato a vefe pouelekor a fe de parce que non, c'est Wato Lus digreski, mais n'avait fait ken truc. Bon, ne kedre faute, en une classe, ne voit ken pise, ne voit qu'il à terre 7 ben adulte, c'est tu. Mais d'ordonge, et voit ken tor d'orant 300.000 et d'orbi 6, ne gresket en hiver à raison des guerres. C'est un rassure. C'est du Azé Lakedor Garten, var gartenment et begodet en dut à Gans Brezonek, mais divé en dut à Gans Galawek, en dawa Sangles. Evit Gwelet, Peller et Breis, et Vekomzet, en Neip et Gile, et en daouk. Hag, juste seul d'un valor à gros, seul luelor en dregant d'adut, au Robert gant ar brezonek, pe gant ar galawek. Neuze, apez a ziskoez ar gartenman, mais ne vor ket souezet ken ebet, eo komzet, eo krafor ar brezonek hag ar galawek, e kreiz an douarou, vid neo var an août. Chomede à Garbrezonek, un fort, et Nargoat, comme mur adulte au cover, d'Alchet Gwellor, et bien d'Ariès Azé, avec Memestra et Veller, et bien d'Alchet Ivé Gwellor, mur et Horno, d'Arbrezonek, avec Amant et Wargalawek, avec Amant et Mant à Khafa, à Galawek, et Bro, Loudier. Après, ça avait l'arrivée, et au tâchez-nous de arbres, l'air n'avait que lui, comme zen cous la varette, n'a brezonek, n'a galawek. Juste, tâchez-nous ces collègues, n'a brezonek pelzo, nos que des bisquas et l'air couzo, tâchez-nous bras de Sbrézuel, l'air zobé comme zen galawek, avec le benarfin. Apes a veler, c'hoar vezout ar galawek, gant ar galawek, un tammik apes a zo c'hoar vezet gant ar brezonek, etre brezizel a brezuel, a brezonek ne neus bret nemet kila a het an istor a reter da gorno, hag ar galawek zo kila a sud an nord. A pep brasa deus al ligar a lantel, vraiment, nous tostéchu gant ar galawek. Amant et reter broker benet ive. Hag vida horno, comment est à l'oden brezonek. Et au tos collet à brezonek vraiment, et l'oden c de deux armorbihan. Gouzou daouiem, déjà, et wapé collet carvenet. C'est ken dechel ara meur à effet à roari et net d'ar brezonek. Mais en effet, Brézizel, Brézuel, agenda. Alors, ken dechel ara ar brezonek memestra d'agila a reter da gorno. A pas vefe o koueza eniboul e kreiz a brezonek vo, e kreiz Brézizel, mais a lus historel a agenda dreistol er morbihan. Hag apez a veler amant ive redi gouzout eze a bro kervenet a bro e breis l'air nazo muia a dut deus an diavez o c'henem stalia. Hag eo ar bro e breis a bez l'air zo an nebeta a vretonet o chom. Ar vroman neus mi nemet triugen dregant deus an dut hag a zo o chom er bro hag a zo aorit deus
und dus Breis. Deugen Dregan de Zandut, allemand, also de Slechal. Elle veut juste arrêter Galudarion Deski Brezonek, vers ses ossures, Pemagen Gardet, Newiyen. Elle veut juste, à peu près ça, no de Sketesk. Ces occasions, elles vont vraiment dans Dregantadou, Iseltré, Agazé au Mesca, Brezonek, Agalawe. Et mon Iseltré. Après, avec l'Armenestra IV, Vitro en Orient, Abro en Alré, Dos des eaux et Breisisel, also vraiment, din dans Degdregan, à Brezon guerrienne, à Gevelermad, un force plan était à Broyou Qualité, also Chomet Crafort, à Morbihan, Bropondi, also un Tormil Uelo, figurez-moi un diabas, mais Evelermad et au Diesor en trau et Vidariès, à Hedahid en Nentis, à Herliubras, effet en Touristeres, effet de Duc de Zandiales au Renenstalia, c'est avec Adkavet Dormant. Mais Mestra, moyenzo da Zonjal, et des Colette Ariès, il y avait un temps Migabretor. Morbihan, perto var Lodense, Arvor, Morbihan, Eget Neofarvezet, et nous chouan Arvor, Penarvil, Morvat, et Pawezet Adroskas Ariès, Amman, Erbroyosé, Hugenbra, Petrekondbra, et de Hugenbra, Arrok, Hugen Petrekondbra, mais l'avoir fait, Arrok, en tant que Broyoso, et Galiket, Mur, Abretor. Évite la cadargose, on mis résistor à Morbihan, qu'avec ce spect un tombig nevotor vit d'eugen mil adultes, au comme Brezonek et Morbihan, un tombig meilleur et d'eugen mil, nous aime ma compère à Bugarle et Bars, à Gazo et Ascoliou du Yezek. Pesara, Huerdregan, deux arbres blancs, Kossor, vite Temzekbra, Evid Argalawek et Iselor, Huermil Varnugen, Pesara, Trodro, Pevardregan, deux blancs en département. Villarea Gompren, Dos Degmilatrugen, Huermilatrugen, Agevid Argalawek et trop intercont miladud, Pesara, Drevras, Degregan de Zondut et Morbihan, à Lavar, Comprenne Brezonek, Esnek et Dister, Roas, dos moments au Terrel d'Aguila, Abla d'Abla. Vous êtes vraiment pas l'air de Zondut à Brezonek, BMD et Morbihan, Nejombi, Nemet, Trizegmi la va en département. Au Robert Banoyes, il y a là-bas. Au Robert Banoyes, Inga. Les ados, d'ailleurs, chiffres, azo Bois-Lizel, à Gois-sur-Croix, et au Evit Argalawek, et Guérignoné, alors la varette, les chemins, la varette d'Emdetkin, au Robert Banoyes, nous aurons Ingal, Bemde, figure de Spekavet, les mêmes primites, même qu'en adulte, va en département, au Lavar, Kons, Galawek, Bemde. Memestra évidemment à Kons présent, mais Bemde, avec Caveriette, en hiver adulte, à Kons, à Ariès, en moins et moins, on a une drederen de Zaré à Goms présent, à racontant Bemde. La Libe Breis et au Dauvarnugen. Nous avons Tommy Gueller dit un peu de cavet par les chats. Ag nous avons strissé trois en Dachen et nous avons Gornbro en Arrêt. Nous avons juste Y qui aura en hiver adulte. Nous avons EVFM et trop, 1000 pem qu'en adulte, au Coms Brezonek.
et Bron Alré, 6.000 ma canton par Vugarlé, Pesara, Drevras, tandis que Muor dit Eisdregand de Scoblan rendu, Kossor dit Pemzegvla, Agarro, 1.000 den, à l'Avar, comprennent raison, Pesara, Drevras, et trop, Pevarzeg Dregand, deux arbres Menestra. Ag Adahul, enem Gabon, gant amant, gant Dovilden, agont Brezonek, Danebotor, Becharsi, Bealava. Pesara, Drevras, Undreveren, deux arbres en guerre. Evit pezazel de ce bon en endro yezel dans la radio en endro pe sur Yezu avec konzet trop dro dans dut et pe goulenet digan dans dut pe genalies et cleven kons brezonek pe wifen brezonek pe ne wifen ket azemus laket kanver a kanver en bisorro azo et par braizabez par pem département hag e bro en alré. Vous avez breiz hadez o ouspen an anteur de zon dut a emban ne glev an ket brezonek gwech ebet tro drodeo hag eus eus pen dregan a emban klevet brezonek bendez tro drodeo erlier, ermiz, baoler labour en o famil et eus o mignonnet bendez. Neuze, disor bro an alrez o un tammig gwellor et dissorou Breiz, très chance, que prendre un réseau et Brézizel, là, quand on utilisait Tut, à Gazo, au Chaume et Brézuel, mais Menestra, toast en Nanterre, faisant du au Chaume, Barreau, en Mans, à la barre, Neglé, Vanquet, comme Brézon, Guéchévé. Bon, mais il est resouété, on va voir. Et à Brezonek Vargil, et qui lui clévait vraiment Tut, les gouzos d'Arium, Tut, Calzadu d'avoir Brezonek 3, mais Hermès, l'évêque clévait l'Arieskin, en dut, négon, après Brassa de Zandut, négon, Boyes, Nemes, dans Tut Tostos, au Québec ou à Mézec, à Navé, l'évêque clévait Ariès. Marquin, puis Nebotor, puis Erstal Louvras, juste pavé d'Arboufin. C'est au baron d'Arbrézegen et Brezonek, mais en français, c'est Ralkenon. Pavé d'Arvoudou, pavé de Baudetut, à Vué, à Juarez et Galec. À Benartin, l'évêque est roé digaré dans le dut de Glevet Brezonek. Figure et les Grecs fait 3 et Galec, à pavé fait Brezonek, trop de rodium, d'Arma. C'est-tu, Benartin, Ganzé, Nemgarer, Gand, Skals, a Pebrassa, de Zarbetonet, Neglevonket, Benartin, Brezonetin, Pe Ralave, je peux dire, avait laquelle d'assemblée, Arène, Naglevon, Quechebe, Agaré, Aglev, Ralave, dans la radée d'Orvège, Pe Primis, Trézigues, les Agaver, littéralement Bénac, et vous clévez au niveau de tout, comme Brezonek et Trézo, et avait choué Tilocler, Trézigues, donc Menestra, Tos Pevarugen Dregand, deux ans dut, Herbro, Ormand, Alavar, Brezonek, Neuskiti. C'est au cause, et il est pour les us, la bourra des vides à Brezonekad en Endro, Arpanellou, Adré Maneveki Clevel Arieskin, Danebota, et Chelom la bourra, il m'a fait Goelet, Muyor, vite ma chomfé gorizienet par Zabro, d'Arortos, Bergouest, un gros mur adulte au com, c'est que à Drézé, quand il vivait, Erlier, ça vaut clévet de Muyor, à Bogati, mur à Ners, par Zabro. Mais toutes ces, bon, tendu, hein, mais juste, c'est parce qu'un classe-coup, vers Probras, dissorou, politique et richou, Azobet, Cassette Aben et France, à Baoué, Ouspen Canberra, à Nozé, et Ouzambad, et Monk, et Fin, leur processus, quand on rasé, avec au CEO, avec Stardet, dans un classe.
Baregeziou yez, pegen bareg et en dut, diouz en oa. Biou a war brezhoneg hervez en oa, braz neus laret oa un tammig muioc'h vit pemdregant eus ar brezhoneg a gomz brezhoneg, me a zeller ouz en oa, are zo entual da degvloa a triugen, zo tost ugen dregant aneo, o c'hout brezhoneg, a padal, et touez kare zo pembla varnugen nobla a tregont, an bindan un dregant, vraiment. Hag an dut se eo, an dut zo verian er gevredigez vraiment. Si tu verras que les lavar ne glevont que brezhoneg. Ja, puis a rezo mest va a gevredigez, a rezo oberian er gevredigez, ne ouz an ket ariz. Puis ou a ariz, a rezo var o leve. A reze ne vezan ket gwelet kin, pe kalz ne betor. Marteze vezan gwelet, me klevet, non ket su. A tout an raze a zispleg ivet perak, ne veket klevet ariz an dut tro drodé. Neuze, petra lavar diomp a grafikman, gwelet arit mat, se zo istor diska ariz en ugen vet kanvet. Hag ma vije gred en klaskou a rok, a vije velor c'hoaz. Neuze, pa veler emont gant arret o pembla varnugen nobla tregont, man pik pemdregant eus an dut zo brezhoneg, dimeden ur souezadenn kavout ar brezhoneg barz an oa douze. E veler mat, petra oa a lusk an nent a oa merket diomp er gevredigez. Petra oa be prietet evidonk. Pi ur goude man pik pem, petra chom nitrakin. Egloañone maro ar brezhoneg a oa programmet. Ase avec gwelet splant a het. Petra zo c'hoarvezet a ze. Ar hemañ, nobla a tregont, nobla a tregont sera dahugen bla. A dahugen bla so, ebe kroet ar skol diwan kenta. Trigloa dahugen so, e seitek a triugen. Ane on emet bremañ, dahugen bla war l'er, e kroger da velet er stadeigou, e fet un divis ur stourm a zo bet boulchet dahugen bla so. Da gentan, neus bet digoret nemet ur skoul, un skoul, pier skoul, fider skoul, er skolgant, amzer zeus bet ugel bla dija ma krez fer bugale, premet pen deus daou bla, a triver bla, evit kaout ar vacheloriez. Ar skolachou nik ebet savet dustu, al liseou nik ebet savet dustu. La varede, ar stourm a zo bet kroget an divis, a zo bet kemeret gant an dut dahugen bla so, neus laket amzer, ouz penze e breiz an niverus a oar. Tost ma vegret traoù war pem departament, tost pem million a brezhoneg, ne ken itra. Evit cherch traoù a gounit poinchou er stadegou, red e kaout miliadou a dut. Setu, memestra, a pa chom fe bihan c'hoaz an hiver an dregantat a riaouan a war brezhoneg vraiment, in niverusor, vit a rezo e rumadman. A pa zeller, an en klas o tiez an iel, ne zel nemet eus an dut zo etre pemzek hag kambla, me a ze an eus ouspenet an brazet zo galion, a rezo dit dan pemzek bla, da la rede a rugale zo en entadou diouiezek, e veler et tar da bon baron. Setu, e gorane manevije kebe savet ar skolioù diwan dahugen bla so. A da heul an entadou publik du yezek, hag ar c'helen publik du leze e skolioù katolik zo ive, amañ nevije kebet
Schomek denebetkin din dan Ugenbra, Bouez, la gomz brezonek, toute la barrette, par Bouez, leur famille Bénac, je vais d'arrêt d'Ariès, dans le neveu de Zavérienne, mais les femmes dans des gadou adultes. C'est quoi vraiment, on croise dans des gadou adultes, très chance. Sais-tu, ben, alors c'est comme à Pézégret, et vite Fromentro, et vite Troscasariès, pas les Ozedmad, ben, a pas fait hier, a pas fait Poignus, même Estra, diga Sarafruis. Mais pas labourer var Takener ben, Helerkek Gortos, Chinchement tout bras, din dans un homme zerver. Pas labourer var à politique hérésies, et labourer vite très gonfla, intercompla d'azon. Rede gut andrahe zo démographel, entrau a change gusta vitre. Evit kaut efedou, rede kendechel da labourat, ingal, et pas degadou a blavichou. Un doit être d'arus à peine. À postuler, avec après ça discute graphiquement et au postup change entre. Vraiment, et bien juste. Ma change à Buana et change à Kualaeo, à la commune Réamzer et vite à Tsevel, et vous dites figure à vraiment à Grèce, mais à vraiment à Yakuit. Avec Benarfin, pas vraiment du Genbla. Sur quel point ça doit être rédigé, à Rancard Miroudibé, sur Maya, raison nigérienne, d'Ivarvel, Tendaven. Et vous dites ça à Sevel Goudézé. Mais même ça, après ça discute graphiquement, d'Agenta, après avoir programmé, Pegenfal et au stade entre mais à un dranélé, ça croire les autres, et Kroger d'Avel vraiment, dissort, Froès à labour, à Wajébouret, de Genvasso. À Gandrazé, Eveljus, à Zotalvodus, à Friazus, à Kézéo, un elfen positif et très. De ce après Isabelle. Nous émission c'est pour qu'elle d'arrête d'avoir un classe couversé un nombre d'azon dans un endroit. Parce que c'est mal, il fait faire une classe couversé avec thème faire Puerbla. Et vite m'avait fait possible Musulia en rasé, il est un endoiré ingal. Pas en rasé, la réefficience non but. Efficience la retourner nos noms. La fusion, c'est un labour et vidar raisonné que la velette et au talvodus, ça fait un rayon, et tout on avait la chien chantrau. La fusion, c'est politique orienne, et puis la canéo, da Gendefel, da Chantaoui, bédar raisonné, da la cadachon, par bédar raisonné, ou la cadanéo, da comprenne, entra ou à change, à Genomzer d'azon, et vos murmui, à raison nigérienne, à Rédé Ober en place, et vito, à Rédé Sonjal, Pays à vos places à Brezonec, à Gevrediges, à Bedingelbla, à Ben Trégon. Modal, Bazeler à Chifrou à Bras, Ouad en dut à War à Brezonec, assez Elzusbegret dans Gaveriaden, et très Peswad, B2 comme Brodic et Dovis 6 à Gapé, ça zo. Comme classe 40 bro, et Belermat, et au-dessus, Kendachet, après son nigérienne d'Agossad, et avec Edovis 6, et Undrederen de la raison nigérienne, à Entual, de Benzekbla à Triugen, à vraiment, et au Tostan Nantes. C'est ce cause, et la varenne vraiment, n'est pas possible. Les pays de Gouné, raison nigérienne, comme dans au Kossad, Neheler Nemetkol. À noser Benarfin, en dut dans Trugenbla, à Gawar, raisonné, la Goms, raisonné, les ayons d'Ober, Nemet Lodenik de la raison nigérienne, un Tommy Sven Hugendrigand de la raison nigérienne. Vous êtes alves dos pevar Hugendrigand de la raison nigérienne, vraiment, azo entual d'attribuyen. Et Breisaber. Et tout est ce qu'a raison nigérienne. Mais n'est que dissavel, chiffre brown alré,
Vichifou Breizabe va être inversé. En rasé zo guir et faible. Ne se n'émet des bro roisons et au dissymbole profil à raison idéal. Cal qui a encore et au raison idéal bro roisons évite le broyouan. Et au azé, ben Arfin a raison idéal très grande bla, d'Ugenbla, à vocabet, mûr et bro roisons. Arbre némétique, on a un profil yes dissymbole. La Perak, figure tout la tute Yawang, also bete netadou du Yezek, betek finalisé, Triverbla, Goudé mon arion d'Arscolver, l'Oda y a d'Avres, mais l'Oda y a d'Arroison, Chomarion et Roison, on fait au studio, à l'ISMAT, et Cavon de Labour, et Roison, et Bro-Roison. C'est au Diouvro, mais c'est les maquettes disquisées dans mon éclat, mais c'est à Ouzon, Drien, classe Poil, on a Scrani, et nos fils publics, des classes Gould, Petrateux, à Pugali, du Yezek, au Cresquet, Petrateux, on d'Avea, Benarfin, et Velon Mat, Dau Bol, du Guerre, au Testachaneo, et au Brest à Roison. Dans la RD, un peu brassade de sa réseau Hermorbihan, Normand et Ascoliou, un des Bénac, un Gavro, au Chaume, Coste Brest, et Coste Roison, P. Barler, Pellor, et Hermès de Sbreil, Yvé, Gros Baris, et Nestenbro. Mais Nebe d'Anéo, Chaumou, les Barzars. Bon. Endu d'avoir Galawek, puis en Memestra, un temps qui avait encore dit Memestra, il est la raison. Mais modal est en Memes profil. Varler, bon, on viendra, qui souhaitait qu'il y ait peu, var dans sa gain et voir rendu l'en à scriva. Avoir Arnis. Azé, et Belermat, et Dausser Bréson nigérienne, Arezo, Dindan, Deugenvla, à Drevras, Aressé, à voir Len à Scriva, en Trichart, à Néo, et Trippenbla, Varnugen, à Nobla, à Trégon, à Toscandregan, et Vidarezo, Dindan, Pembla, Varnugen. À Barler, et moi à Réal, Azo, Ouspen, Deugenvla, Azé Proidiges d'Iwan, Agazé Arop d'Iwan. C'est un diffort bras, ça doit faire des néomorcer par les aides et Nistor à Brezonec et les faits alphabétiques, Renard d'Abyss, tout ce qu'a Brezon nigérien. Avis quoi, c'est deux spétudes, à Ouye Len inscriva Brezon. À Brezonec, vous voyez, scrivait à Visquas. Mais en dutse, à Zobet Ato, orbi en hiver, et tout est à Brezonec. À Garchachement de bras, à Zobet Digasset, et vel juste, à Dalegar Marais, à Zobet Kroget, à Gelen Oyez dans le but. Gelen Oyez, Gelen Dre Oyez, mais il y avait des dans le but, Len Oyez, à scrive à Ney. À Zézondra, Neve et Histoire à Brezonec. Mais Goelet V, je veux juste Kals nebetor a dû avoir l'en à scriva, mais Atao, les ospétudes, a ouillé l'en à scriva présent. Donc, Starpez à Glever, à Béchou, mais à Visquois ospét, à Memes et Veller, seul y a encore rendu, seul Vuy et Cresque, Drestol, implige inscrit, et tout est ce qu'a présent négérienne, Memestra. Degregant de Zarez ou Entual da Degler à Trugen à Lavar, où est-ce la scrive à présenter, à Gemon, dans Nantek, à Padal, elle a regardé des études aux deux disquettes, l'aide à scriva, mode pévon, elle prémène Reasco. P. Dricatilunos, P. Mode pévon, Drestajou, P. Andrasé, à Caver en mort même. Les Azisquets d'Ivet, tout à labour à Zobigret pendant Nemzao. Kebredigezen, nekebet didalve, de deive aben,
digas an len hag eskriva da tut oa brezon egerien, met ne oan ket bet en ur skoul brezon. Ar memestra evit ar galawek hag aze eveler ne c'har risket ar memestra vit prezidon d'ar goulenn pubur ne vetik kelen ez galawek er skolioù neuze aze an eusket ar memes doare promenou hag goude peler emañ dut war an dachet neuze a brezon egerien. Bremaik meus diskouezet ur garten ma oa bodet are a war brezonek hag are a war galawek. Amañ eo brezonek nemet kin hag an dregantad a dut a war brezonek ebreiz. Evel just ad kaver an difor brezizel breizuel, met apez a zo digaset gant an enklaskman eo gwelet pisor an diforioù a zo ive e diavarz brezizel. Hag aze evel er mat eo tos kollet ar yez e bro kervenet. An eus ur bloc'hat amañ also un tammig met ut krafor met dindan dek regant deus an dut a chomara ne ket dispar ken ebet met chomara chomede krafor e pen ar bed hag enou chon ar war bez an fer a roioù kaete. Gallarede ar gwenedek neus gouz anvet muioc'h kin brezonek ar morbihan zo bet kollet a bretor pe zo en ur stad diesor vit nemañ ar yez e pen ar bed hag enou chon ar war. Modal e kaver brezon egerien un tammig pepler et unan daou tridregant e brezuel hag un nebeud broioù l'er met alvesket neus ket brezon egerien aze mais ken bihan o niver ken ket alc'het er stadegou. War l'er et diskouezin ur gartenal war an niver adut hag aze mont gant dregantadou mais broioù zo zeus nebeud tre adut o chom hag e broioù all e zeus kalz mur adut o chom. Neuze daou dregant e broioù zo a c'hall ober kalz adut a badal ken dregant e broioù zo ben ar fit era un nebeud adut. Setu ar garten a zo war l'er neuze pa seller eus an niver a dut pegen niverus e an dut o c'hout brezonek e breiz e veler eo e brobrez emañ an niverusa. Tost ur c'hart eus ar brezon egerien zo chom e brobrez da heul bro gerne bro montroulez. Hag un tammig dindan bro an orian a bro kornok reiz breiz hag ben ar fin bro an alre eus nemet 6.000 adut, mais bon, bro an alre zo an bro vihan ive gant ne ket ken braz il faut blanc. Neuze ben ar fin non ma deselet bro an alre ive gant bro an orian. Hag aze eveler un dra neve en istor ar brezonek ez eus vraiment 10.000 adut kont brezonek e bro roazon an draze ive gouzout da ouiem pe oa sou la brezon egerien e bro roazon men dre ma oa ket piz a war an enklaskou a oa begret a rok a oa chifrou war an departament de la Guyane a bez e war breiz a bez e oa diez gwelenn an draze dre memon on eus bremañ chifrou dre bro e veler un dra a zo o c'hoar bezout hag a zo neve en istor a brezonek ive e befe stank tre, niverus tre an niver a brezon egerien e bro roazon. Niverusor eget e bro sondriek, niverusor vit e bro prondi, niverusor ive e vit an niver a brezon egerien a zo e bro an alre. A fet dregantadou ne ket metra hag ar broman a zo poblet stank evel just eo izel an dregantad a brezon egerien enni met a fet niver niverus
assez velermat de square dans son chemin de Zul Rancarvela, strola d'arbro bagand, à la barre, avait disposé de pesroari et brorazon et au le narzal. Quand tu as dû à Padal, il y a plus d'avoir les skates à Tao et les prédisaient. Berak, il y a des gars. Tu n'as pas. Alors, géographie et ça raisonné, au chien, j'y vais tant. Et moi, au vent Vargil, Pendaben et Broyou, Zo, Awa, Broyou, raisonné, Gwechal, Ac, raison ligérienne, Aya, Vachom, Untormik et les Hal, de Spray. Gol Chomarama, dans le diffort normaléo, prédisel, préduel, mais Goler Armat et au croc, on doit en dire, la chienche, sur Awar et Kendafro da chienche, il va quand Carten à Labour, Carten à Scoliu du Yezek, à Kemenso. Grève meut à Memestra, nous est évidar Galawek, à Gazé et l'Hermat, et au Collet Argalawek et Su Argro, Chomara Gwellor et Kreis Argro, et Narguat, Brestol et Dugro, Broclo Hermel, à Broloudier. Et au Azé et au Aimant Niuela, André Ganta de Dut, au Robert quand Argalawek. À mon Aravargil, il est tout à l'Odense de il a Guilen à Varano. Dechel Aramior et Brofelger, Bresselienne, Troyeno Arguilen, Flo Hermel, Loudier. À la Kerzé par un hiver adulte, Avat, Azéibet, Chinchara, en Dugro, l'Erzo Amu adulte au Komskalawek et au Pau-Razon, 7000 après-compte, à Brozandry, et Varmil, Varmulé. Et Broloudiek, ne se met dans 5000 adultes, mais la ville au Komskalawek, a pas fait une semaine à harpe de Zarfolbatsk. Tu rêves à toi, c'est l'être Drégantat à l'hiver, et les Darfet, Armanestra et le Juste. Varandoire ou Deski, dans la Varédée, Pélos, au du Desquet Brezonne, bon, mais Nevim qui souhaitait, Martezé, tant que tu as compris, Nevelcé, mais Gorné à toi, Armanestra, entrant au peu Wad en Dut, André Gantadou, après avait l'air plan, c'est ce qu'on avait fait pendant la Harlong. Seul go sort rendu, Drébras, seul vie aux deux desquettes, gone au sud, gone au sud, puis au sud-côte. À seul, il y a encore rendu, seul vie aux deux desquettes, gone Arscool. C'est au cause et la Varpen, et la Varenne Bremaille, elle par school, elle croidigez à School du Diwan, la Heu, la Télé du Yezek, à Delgel Blasso, en man, mais je me fais que Calstop. Mais même Esral, même c'est tout escarré ou encore, vous passe des Grégants à Lavar, de desquettes dans le sud, des dans le sud. Regardez, entre ce cas, c'est formidable, Isem, mais assez quoi. Et les rues, à Véchou et la Varère échu. Attaqué des villes dans un arpenat à Zopé d'Embornet et Argazetin, mais qui est moi la Varère. Donc, des eaux passes, tu dis qu'elle n'a pas, mais normalé, figure. Tu l'as vu garler, mais après Brassanéo, Néouzon qui est présenté. Le Zéniki, vous avez auriez n'a pas de garler. Toutes ces zones normales. C'est tu appelles à Véler un temps mis autant de Vardé, l'idée. Miormi, bon, Dinga, on va faire des Sissadze, mais Zéo, Pénon, Stud, à la barre, au desquet Ariès, Pedre Gentiliounous, Pedre Stas, à saison nélée, à Tao Cresquiara, en hiver, Pégan, Douaré ou Al, à Internet, l'air you, à saison. Autant de Vardé. Vidar Galawek, et on lui fait bien avec la rune d'Arum,
an dud azar da zeski dre o famil, dre o sud, dre o dukoz, dre bras, e chomara bin tre loden ar sko. Evit an over gant ar yez bremañ, lavaret meus e oa un dra gouzout ur yez hag e oa un dra over gant e yez, neuze pa vez goulennet digant an dud pegen a liez e reont gant ar brezhoneg, hervez o oad, gweler ben ar fin, are ar muioc'h gant o yez, n'eket ar ego. Are ar muioc'h an aliez gant o yez eo ar brezhonegerien dindan trugenn. Lavarede, ar remañ eo are o deus tapet ar muioc'h, ar propaganda, fin ar pez o deus desket er skoul, e oare dilezet o yez, evit deski galek, hag chiench yez, pegur e oa trement ar galek, a oa loden deus an aroka, da lavaret kenavo d'ar mizer, d'ar vue gwechal war ar mez, hag ar godernelez a dremene dre ar galek nemekin, hag an raze, fin ar remañ, neus ket en not, an mebet, ne ket talvoudeket, evito an duizegez, ne ket un dra zo komprenet mat ganto. Int a zo war an en, resevet o deus ar brezhoneg, met goude o deus dilezet aneon, evit trement ar galek, a ben ar fin paouezet, chomet a zao, da kalz, ben ar fin d'ober gant ar yez. Are zo dindan triugenvra, eo ar kontrol, kalz n'int ket niverus, met ben ar fin maouzon ar yez eo al yez, pegur o deus divizet gouzout ar yez, pe dec'hel d'ar yez. Adreze, pegur in menet muioc'h, e roan muioc'h a dalvoudegez do yez, a neuze, klaskon in plijout nei, an al yez a postu. Hag, seul yaou encore ar brezhonegerien, seul vui e reont gant o yez. Dre bras. Met pazeler un tammig pinor, bende pe dost, ben ar fin, en ol rumadou, e beler, neus etre ugendregan hag ur c'hart eus ar brezhonegerien a lavar ober gant o yez bende, hag a pez a cheñch eo are en gant komz brezhoneg ur wech ar sizun d'an ebota. Tregon-tregan, ugendregan, prevar-dregan, hag e oa kalziz eloc'h a-ro. A pez a vank da remañ eo d'emzont digouezioù d'ober gant o yez. Ben em gavout gant brezhonegerien all, da glevet ar yez tro-dro deo, evit kreñfad o implij. Pegur santet eve e fel deo. E reont ar muioc'h posud, me maneron nemet ur wech ar sizun, pegur no deus ket trawar a dud tro-dro deo d'ober gant ar yez. Se zo nelfen talvoudus, a oa bet diskouezet dija gant en klas diveza fanch broudik, so da gendechel da heulia vit kompren mat, petra ra an dud gant o yez a pegen a liez e reont gati, pegur an e les arjuj da nitra kaout tud a war ur yez, man e reont ket gatikin. Hag un tammig eo ar pez a c'hoarvez gant ar remañ. A perak, iven bremañ eus laret eo a tud penonz a sonjide, ne oa talvoudegez ebet gant o yez, ne oa ket talvoudus evito an duezegez, me bez eo ive pegur ar remañ a gomz brezhoneg ar realive, me ar remañ gant tud tost ezo. Diabarz ur c'houblat, pe gant un amezek. A petra c'hoarvez, pe gant mignonnet tost. En ur gosat, an dud, ul loden deus an dud, pe muioc'h mui, ul loden deus an dud a oan boaz da gomz brezhoneg ganto a varf. A var lec'h, an ekeral vraiment klevet dud o laret,
nemus mi denivet da gomz brezonek gantan. Ja. Boaz oan da gomz brezonek gant neuzad, ne marvede war leve. Pe ato meus bet komzet brezonek gant ma amezek, me setu, edet ar nan. Brezonek garien al zo tro dro deo. Nemet, o doa darret ar plek da gomz brezonek gant an dense, hag an dense eptin, hag gant tudal, e oa bet skoulmet o roedat da ren prejou, e o custum da gomz e galek nemetin. A trawar eo e kolfen neuze an den pe o brek, e fin an den a gomzen brezonek gantan, evit manem gafen, eb den evet da gomz gantan ki. Se ar warvez aliez gant ar human kosa. Ar memestra vid ar galawek eo egorne ar memes profil de lavar une ket muioc'h a zeive nebetor a du diawang o komz galawek me are a war a glas kimpich a pez a ouzon da la rede une fier un hormone da ouzout o yez. Neuze goulennoa a oaive gant piou e komzit brezonek hag Egoyone à l'eau d'un brassard de zondut, vraiment, à gond présonné gond mignon. À goudé et de arplier. Mais casse n'est pas comme à gond au sud. À peso de denus, un rasé au tut cossor. Comme dit Brezonnet, gond au tut, et comme dit Brezonnet, gond tut cossor et guédon. Da la rede gant rumadaro. Pa gantzit brezonek gant mignonnet, komzavit brezonek gant tut awad ganor. Dezer brazez o mat. Adal, neus nemet tri, aze, a gant brezonek gant tut yaman kor eget. Ma viché c'hwec'hamant a dekhamant, et tisquesfe ar cherchamant niez. Met vid ar mare ne mon ket c'hoaz gantse. E boaz a brezonek garien da gomz ar yez dreistol gant tud awad ganto, pe gant tud kosor egeto, awad ganto, ar vignonnet hag ar priedou, ar parmi, pe kosor egeto, gant o sud, nebetor gant tud yaouankor egeto. Disquez a rad ne ket chianchet c'hoaz ar patron niez. Evit ar galawek e at kaver mut ar memestra ive an dut, neus tud kosor egeto, mignonnet tud awad ganto, an nebetor eve komzet gant ar priejou, pe gant ar bugarli. Kentor gant an dut, pe gant ar roedat mignonnet tro jodeo. C'est une écriture ar memes dimpi. Or goulen a oa var pegen aliez e vamak ur grafik var an dut a ouie len a skriva, a zeg o evel komz ive, un dra eo gouzout len a skriva, un dra eo len e skriva. Hag a zeive a kaver ar memestra drevras an dut dindan trugen ra a len brezonek, kalz pe nebeut, mais a emborn len brezonek, muioc'h eget arez o kosor evit trugel. Setu, mais bon, c'est zo ive a oa kortozet. Neuze, an emskian yezel, tamik petrazon jan dut di war ben a ebreiz di war ben a brezonek hag ar galawek. Neuze aze eus begoulennet di gant an dut lavaret pegen tom e oan ouz ar brezonek. Pe ve fen brezonek garien, pe ne ve fen ket. Aze ma ar c'hale garien ive. A rei un noten eus unan da dek o veza arez o an tosta, an tomad ar brezonek, hag unan are zo ar mia diseblant e kaver ar brezonek. Hag ar memestra vid ar galawek.
Agazé, Drevras, Echeler Lavaret et Emban Arbretonek, Beza Tom et Tom Awar d'Arbrezonek, Emer P plus d'Argaiden et trop Pemp, noten Isela, zo P Barbicroer, Kreis à Liga Lantel, mais n'est qu'effal, vite tu ne comptes enquête Brezonek, tant les bêtes, avec Nodek et Digaré, d'Aglevé d'Ariès, Béchibet, Kous Lavaret, hag an noten Gwella, zo, pour Gwenkam Marteze, il y a Huerpi, Pevar, Vardek. Apès à dos Suezus, Ben Arfin, et Gwellet Pegen une vent, et au songe Arbretonnet, et qu'aver à Arbretonnet, à sentiment d'avoir à stag d'Arbretonnet, also l'aider d'avoir, un bel avoir, et pepler ervro, quand dit fort billon, il y a Broguitrek et Arboisella, Pévar Pitri, aga abro wella, bro Gwengom, so brunet vite abro Brezonek, Huer Pik Pévar. Alors allez, nous met d'Aubwen dit fort. Voilà, les VGB possibles, Gortos, Kaud Notenu, Unan Pesao et Brésuel, et Pénardé de 6 PAs. Maintenant, Pérac, figure Ben Arfin, Abrezonek, Azostag, vous en identifiez. Anekestak, vous a fait Ewa, Tut, et nos formules, Routout Brezonek, Gauchat, et bien. Seul vu et un sang dans du breton, seul vu et un bandon bézadu dans la Brezonek. Une affaire identité, n'est qu'une affaire Routout, Agan et Watu, der formule, au Routout Brezonek, figure Pempictri en mort. À peine pitri, tu te fais le guerre, à Zonge, même Estra, tu donnes rien. C'est un disquesmat et au stag Aries ou en identiteles breton. D'agacer au ledet ervro abis. Azé n'est pas risqué d'évidar galawe. D'agenta, en notenu évidar galawe, azo calzizellor. Nos nemet ervro Adap Argaiden, Pen, Bro Ploermel. En ol royal, azodin dans Pen. En ol notenu évidar Brezonek, Memes et Brésuel, azo uelor, Riget évidar Galawe. Neusket Bro et Brésuel, l'air m'avait fait lavaret ganandut, et n'en senton Tomor et Tostor d'Argalawe, vite d'Arbrezon. Agazé et Adveler Splant, en diffort et Brézizel, à Brézuel. Pesnaroir Vesquet, évidar Brezonek. Nous et Petra d'Alves Andrasé à d'Alves, arrêt un don, arrêt son Thomas d'Argalawe, azo figure, et comme zone Galawe, et figure et Vevon, en orvro, l'air ma Clévon Galawe. Alors, arrêt au Thomas d'Argalawe et au figure, et ce Galawe trop drôle des eaux, et ce sont d'arrêt prête famille, mignonies, n'est qu'une affaire identité. À Padal, évidemment, Brezonek et une affaire identité. Déjà, Breton, à seul vue, et même sans nom du Breton, seul vue, une tonne d'Arbrezonek. Argalawek, n'est que stag ou en identité les Bretons, stagé ou à Ruedat, d'arrêt préjou famille, d'arrêt préjou mignonies, en endro, et l'air même un au chaud. À Gorvech, mais au Colette, en d'arrêt préjou, ne chom qui dans du stag d'Argalawe. Tu n'es que tant élevé dans même esdoiré quand on a bretonné la zélette du liaison. Azé à cavet var l'air rivé, pave goulinet digandandu, Agan et Carfen, nos évidare na ouzonket na brezonek na Galawe, Agan et Carfen, que au défait carret, gouzout brezonek, pe Galawe. Évidemment, Brezonek, zo undre deren, ton mur, deux enduits, à lavar, ya, me garfé, ben carret miché, gout Brezonek.
evit ar galauet eo daouzek regant nemetzout. Bon, un drederen ne ket kalz. Tu jebet sonjal, memestra, va ar goulenn digor evelse, daoust hag-eñ karfer pe piche karet gout brezonek, piche betud da c'hortoz la varfe a muaniver deus ar bretonet, ya karet miche gout brezonek, bon, son ket, me gure, miche galet, non, ben ar film. Pez a ziskouez ile, on eus ezont da gel da labourat, pe marteze pegur e kav d'an dut, ne ket d'un dra bosuk, gouzout sezonek, reziez et eski, pe ataou, on eus an dra apave savet ar memez goulenn e kaver o bugale, la rede ar rumadou dazon, se zo ar goulenn evit prizi ar fizians ar c'hal kaout an dut e kaver amzer dazon ar yez. E ur goulenn gant un an bennak daoust hag-eñ piche karet gouzout brezonek, an dut ar c'hal respont ya, pegur an draze niche servichetin, evit barz ma labour, pe trovelse, la rede c'hanteza un dra un intérêt personnel, mais vous disiez, évidemment, Jardazon, non. Il y aurait son genre, Ralandu, son jal, varié, Zaya d'Agol, bidon de mai, Biche Bémat, puis Gorwechal, Luguen Vasso, ou alors Bertu, de Gonzé Brezonek, de Marc Malabo, avec Gilles Talboudus, et puis Mabugalé, n'est que Talboudus. Mais Benarfin, pas des savets d'Argoulen, et la caver à Memestra, très grande régant. Balarade, Chomara stabil, ne zigresket, Arioul, Gouzout Brezonek, et Truskas Brezonek, évidemment Amzer Dazon, Chomareon, gant un drederen deus are na ouzon ket brezonek, a garfe e wife brezonek o bugale. Peze, errelom bez a dipitet, pegur eus diou drederen deus ar bretonet a lavar, non, ninket edenet, mais bon, amma e mont va pem departament, hag erskolioù du yezek, drevraz, on eus tri dregant deus ar bugale e breiz bremañ, mon eus Tregond regand deus an dut a lavardium e karfent e wife brezonek o bugale, et diske la radium an ment a helom rover, déjà vraiment du stu gant stad ar sperejou velmenañ, et dit mont varo. Ar memestra eo me stum ar garten, evit gwelet peler emañ dutse hag a garfe e wife brezonek o bugale, hag a ze ive nekit brezizel brezuel. Se zo koz, a ze ive evel ar mat un afer gouzout hag a en enzan an dut breton peget, la varen meus e oa nebetor a bretonet amman, ben ar fil, e diez Dielfen ar gartenman e gure an esk, pegur neke braz an diforioù. Ar bro l'er mazo ar muiadut, eo an uela dregantat a bretonet a lavar, poan miche wife bretonet la bugale, eo brotroienou ar guilen e kreiz an ila guilen, pen poen ouspen brodreger. Badal, amant, juste kalz muioc'h a brezhoneg gerien, kalz muioc'h a bornel du yezek, amant, neus ket ur bornel du yezek. Setu, dieze kompren an draze, a me stag a ranze ouz an ilentelez prevras. Ya, drederen. Bon, izelor e bronornet, figur eo trochet deus breiz, me chomara, kran, ar memez uelor egen bro firme. An euse adal amant eo souezus, figur veler mat e kreiz ar bro, e izelor hag kosor e ar bro blanc, hag a ze veler e zeus tud zo. Amant eo, da mezonj e zeus tud zo chomel muioc'h kem pleset, e kenver ar brezonek. Amant eo figur zeus muioc'h a dut o ton deus an diavez, hag amant eo figur e mont chel e goaionnet war ar marzou deus ar bro. Me modal eo un van a war responto an dut war ar bro.
Ar memestra me vidar galawek, a gaze memestra, a kaver ar rearmat ar veven brezisuel, hag an dregantadou kalz izelor eget vidar ar brezon. War l'er an eus gret ar memestra me amman, war bro an alre, gwelet petra la sonje an du, amman, a dre rumadouat. Pegur, a rok eo an olwadou mesket. A gaze zo an dra dedenus, pegur gweler ar mat, pa ve goulennet digant galegerien o chomer brou amman tud a zo etre pembla varnugen a naoubla tregont, a la rede tud a ra bugale pe o deus bugale viand pe o do bugale viand a rokpel, a ze ne manke mui gant tregant deus an du, a ze non gant an nanter deus an du. Setu an raze emichant se vogret enklas koual, rak an raze zo ar goulen dedenus, da vez a kenderkel da vuzulia an raze, bet pem per c'hwer vla, pegur evel er mat, ez eus a ze ar chachamont speret. Rumadou yawanka. Rak tout ar rumadoual, dre braz, a zo etre ur c'har, tregant deus an dud, a garfe, pe o defe karet, e ouife brezonek o bugale. Hag amman, pa c'houlenerze ouz a re yawanka, c'hounezer ugen poent en un tol. Me ugen poent a zo kalz. Zo koz la ran, me garfe gwelet an enklas kenta, evit bouzout hag a evo kadarne an braz. Figur un difort braz, memestra. Men, diwar a seurt disorrou, c'heller sonjal e o krog sperejou an dud da chinj, hag a zo digoror d'an du ezegez, d'ar fe, ive e ken barro ar brezonek da beva, da gemer mur a blas ar kevredigez, d'ar mareze eo un dra talvoudus, evit o bugale deo, gouzout brezonek ive, a pa ni wifen ket int brezonek. A se zo just o pouezus tre, a zo bet dastumet, a zo deus barvel, dre an enklas kaze. Goude oa goulenou dre braz, le chomik e pel varze, met petra zo jandu dre braz gevredigez, pe wifen brezonek peget, daostaga emaniadu gant ar panelou douiezek, daostaga emaniadu dit m'avait fait kelenet mur a brezonek, dit m'avait fait impliget a brezonek ar bue publik, hag dit m'avait fait mur a brezonek ive ar mediaou. Dre braz, an trichart eus ar bretonet, a zo a du gant ar panelou douiezek, a du evit m'avait fait kelenet mur ar brezonek ar skolioù dre braz, ar mi an hiver, a du ive evit m'avait fait impliget ar yez ar servichou publik, a du ive evit m'avait fait mur ar badenou brezonek ar mediaou, ar radio, hag en tele. Perak Tommy Gizelor dospem ugen poen Gizelor memestra er mediaou ur damezon je eus betut zo bet da terset a ze na ouzon ket brezonek pas zo bet goulenet diganto a gagne oagnadu vid ma fait mur a badenou brezonek en télé per radio o deus bedan un tambik hag o deus sonjet oh là là mais m'avait mur a brezonek va an télé ne vit ket gwez da gompret a se zo koz e ouiz elor mais ne ket pig gant e men ket adu gant a brezonek mais pig a ze o deus sonjet en no mais modal an draze a zo braz per la rete ur ken asan ledan a zo e diabarz ar kevredigez et en dud a zo a du gant ar just a ze an pre brasad eus an dud zo bet a terset zo galegarien. Mais dre braz, a bretonet dre braz, a c'halegarien a zo a du gant ar pez a vegret evit kas ar bretonet paro. E zo loden eus an dud a zo enep, dre braz etre ur c'har hag un drederen eus an dud zo a enep, normale, un demokratele, zero, hag zo deus ar gwir da zonjal pez a garon, mais a pez a zo talvoudus tre evidon, e c'heller en harpa
var ar muianiver deus an dud, hag ar muianiver braz, a zo a du, gant ar pez pegret, evit kas ar brezhoneg baro. C'est un dra, evel just pou illustre, da la kad ar politikorien da gomprez. A pa vela ket ze va ar garten, a tao en em gaver gant ar memes garten e gwirionne, an braze zo daostaga e moradu evit rei mur a blas d'ar brezhoneg er skolioù, ya dre braz ar memestra e pep bler e tre seiz a trugen dregant hag tos pe varugen e brodreger. E veler mat a ze ur c'hen a sant kreñv e gwirionne. An disi n'in ket stormerien. N'in ket a manifesti evit goulenn mur a brezhoneg war a pornelloù pe war a skolioù. Met, ma vez roet brezhoneg deo, do bugarle, ma vez giniget ar yez bezo, a du emañ. Se eo a rank a politikorien komprenant. Ni ket an du, ni ket stormerien, ni ket emzaverien, ni ket droadegorien breton, ne vo ket gret un dispar ganto ma neus ket brezhoneg, met gorto da reont a pa vez kiniget deo, pa vez digaset ar brezhoneg deo, prestin, a du emañ. Apadal, evit ar galauek, ne ket ar memestra, pegur aze, emeur ar memes goulenn, neus ar bro wella eo bro tranjenou ar gwilenn, also ar mi a du gant ar brezhoneg hag ar mi a du gant ar galauek ive, dispouez peus ket ne biez den an dud war an daou, met memestra, bro e pet ne dap ar mi an iver, hag aze zeus ur bihan niver a du gant a galauek er skolioù, dre braz e tro un drederen deus an dud a du, a diou drederen deus an dud a ene. Ar memestra evit ar pornellouen, ar memes karten vel evit ar c'hellen diezek, ar memestra ive evit ar galauek, ar memes karten un drederen deus an dud a dud hag un diou drederen a ene. War lec'h hag tostad a ran deus ar fin a ze, klasket meus gwelet peseurt lusk c'halbeza gant ar yez e pep bro, diwar tout a roadennoù an disoc'ho, ar chifro a zo deud dre an en klas. Neuze, comme duzien e la gomprez, dregantadou dre bro, dregantadou tut a war ar yez, a gant brezhoneg. Neuze evit ma vez fe esor da gomprez, meus laket ze var ar garten, tutu gant liou dustu eo skleror. Petra meus gret a ze. Evit gwelet peseurt lusk a oa gant ar yez e pep bro. An en klask en eus roet ion, evit pep bro, an dregantad a dud kosor vit penzek bloaz a war brezhoneg e pep bro. Tapet meus an dregantad a vugale en entadou du yezek e pep bro e c'hentaderez. A la rede, vugale dindan un eg bloaz. A kenveriet meus, dregantad a vugale dindan un eg bloaz a zo chom en ur bro, te bro an alre, gant dregantad ar boblanz dre braz a war brezhoneg er bro, en tual da penzek bloaz. Hag e meus klasket gouzout, hag-eñ e oa uelor dregantad ar vugale evit dregantad an dud dre braz er boblanz, hag-eñ e oa lui anvel an diou dregantad, pe hag-eñ e oa uelor an dregantad an dud kosor er boblanz, neuze en tual da penzek bloaz, evit are zo dindan un eg bloaz. Hag e veus laket ze gant niouiou. A rei a radin ar gartenman. Ar broioù glas eo ar broioù a zo c'hoaz gant ul lusk negativel.
da la varede dregantat a vugale duiezek ervro, a zo c'hoaz izelor eget an dregantat a vrezonegarien erbo blanc ollek. Peseure eo ar broioù-se. Broioù l'er neus ket kouz la varet vrezonegarien, a l'er neus ket ken ebet skolioù duiezek. Neuze, bon, préter dreistol al liger al dantel, ur bro bennak e brezuel, bro san malou a bro san briek, a modal, chiouaz, tout breizizel, l'er ma veler, memes broioù hag o de dregantadou uel a fait dregantad a vugale duiezek, e brodreger an eus dek dregant deus ar vugale a zo en un entad duiezek, ne ket fall, mais padal, ez eus daou var nugen dregant deus an dut a war brezonek, a gomz brezonek ervro. Setu, an difor a zo c'hoaz dek dregant ervro. A la rede, ervroman e brodreger e o pel ar skolioù duiezek ave a gwez da atapout a c'hol a c'hoarvezo, pa vargo a rem. A gwelet an eus e oa vraiment pe var ugen dregant deus ar bretonet, deus ar brezonegarien, entual da triugen blanc. Ar broioù e melen eo mupevui broioù gant ur poent difor. Da la rede a lusk a ze zo lusk stabilad. Ben ar fin eo dreistol broioù deus breizhuel, l'er meo izel an dregantad a brezonegarien, a ben ar fin gant ar skolioù duiezek a zo savet dija, en em gaver mupevui gant ar memes dregantad, neuze eus stud a sonjal, er broioù-se, evel just, o sonjal e ken d'arc'ho ar vugaleze da zeski brezonek ar skoul en amzer da zon, skolaj, lycée, hag ile o sonjal e chomin divezator da chom barz ar bro, peus o zon ne ket ar dredras, men estra reiñ ar sonj var lusk ar yez en ur bro. Neuze aze emeur var ar stabila, neuze dreistol broioù deus brezuel, hag men estra en gavout a reomp gant un nebeut broioù gwer, arrement, hag a se vraiment bronal e barz. Se zo ar broioù l'er meo uelor an dregantad a vugale duiezek, da la rede tud diawant, din gant un eglar a war brezonek, dit an dregantad a brezonegarien erbo blanc ollek. Pesor broioù int, ur bro deus brezuel, bro guitrek, l'er neus koulz lavaret brezoneger ebet entual da benzek blanc, mais l'er zo bet krouet kalzik a skolioù duiezek gant tud ar bro er blavechou dileza, gant ze, bremañ, ben ar fin, ez eus ar dechkenta bil bra, marteze, brezonegarien yaouank e bro guitrek, a padal neus ket kalz tud enoad ervroze. Bro redon nive, l'er zo bro redon zo vro deus brezuel, mais l'er zo nengoun a goz gant kebrigechou breizek, deus bret labour war an tachen a bawepel, savet skolioù, hag ben ar fin en em gaver bremañ, gant deus tridregant a vugale duiezek ar broze, tri dregant ne ket kalz, mais dit bro deus brezuel ne ket fall tamm ebet, hag ez o tost un anter ouzfen an niver an dregantad a brezonegarien er gebredigez modal. Bremañ, gant eus gwelet, ben ar fin e oa bro kervenet o kol ar yez pen da ben, donc deut da veza kouz laret ar bro deus brezuel, neus min emet un tri dregant deus an dud entual da benzek bla a komz brezonek e bro kervenet. Mais padal, ar profil ar skolioù duiezek a zo chomet var patron brezizek. Ar broman, ben ar fin eo ar vro, l'ar memañ en e brasa, an difor etre are din d'an un egla, hag are entual da benzek bla.
Tu te comme brezonek et bro carbenet, ne chomiket kous lavaret, mais bugalizo ala, a gemagnoke. Assez à chincho et dans zardazon, profil liés à bro. Dans la rede, Ariès n'est que collé dans mon naven, figurement bon, tous royal dragond, c'est des chiffres varlénés, mais que la grille poisse, mon discapoisse, chiffre arblamant, arbla d'abla et cresse le temps. C'est à lus, vraiment, so, il sera lus change, n'est que lus qui l'a les métiers, mais deux actuels, des gounets, il à taus lus positif. Et vitigas ariès. À bro analré, ne cherche diou, varléné. Figuroneus, trebras, et arbro, eispik pendregan, en dut, kosor vitem zegloa, au fou d'ariès, hag diquetos, gam degregan, tous bugarlé arbro, bugarlé negloa, peigav encore, vite negloa, au fou d'ariès. C'est du azé, ma kendarhom gant a luskman, arbro, ma kendarhom da groïs kolliu du yezek, gant ar spi et kendarho ar bugalese, hag a zo nint an enek vla vraiment, en ur skolaj du yezek, en ur lycée du yezek, hag ive et kavin labour hag un ti, et en gros, pavin de bras, et reler sanjal, et fin. Et zeus un effet en man et monte au chien chantrau. A sezor prezek pou illustré, hag ar reler kaut, var du ar politikorien, ive des autres da gempen ar gebredigez da zon, et ar vro, et au vraiment uelor dregantat a rebihan a war brezonek, vit neo dregantat a regos. C'est leur chien chantrau. Mais à Ruden, il veut juste Drestol en bon. Ruelle dans neus, Bremaik, et au Drestol et Brobri, Agibro Garné, et Oua, Benarfin, Arbagadou, Niverusa, et tout escar des zones guerriennes, mais en bon, et Carné, et au Nanterre, Nebetor, Dréganta d'Arbugal. Et Brobris, et Mautosta. Et Brobris, Drébras, au du nom de Royou Kenta, avec Penarok et la Hélène du Yezek, Kenta en Blavichou, Plevarugen, avec l'arrêt de ce bête agroïs Koliwingal, Adressol et Kervris, c'est-à-dire, bah oui, Safe Space Roy, ce bête d'Igoret Kalzik à Skoliou, avec Diwarze, et ce semaine Gaven, Kalz du Garius Fen, et en gros. Sais-tu, ben vite Closagati, Penson d'Azerelson, j'ai vite Pévier, bon, ben Drevras et Mongan, Dorfant, Brezoneger, Varnugen, les Sneke de Heluken Falze, les Dorfant de Guillaume, Dahel, Chifrou Broudik, et Dovis Stace, et Wam Tremenej, Din Don, en Dorfant Mille, Montoas, Entual, Dorfant Mille. Pezzo Dravad, Padal, even juste Andrazen et Badoket, Tos Pevarugen Regant de Zarbezon Négarienne, also Entual da Fulgenbra, Pez Alves, Tormatom, Egal, Lucé da Nantes, nous even juste en Niversé Nebadoket. À l'arrivée, va en Legvla, en Nugenvla, marqué en très grande vla de la zone. Et mon poids va lus, col, présent négaire. Non? Des nembrienti, arblavichou, en Degvla, en Pemzegvla, en Nugenvla de la zone. Et vos fals archives. En rasé, des féminines d'indan d'offrande, de commentaire prendre. Martese d'Agand, Martese d'Indan Kambin. Il y avait juste en Isela et Tiskenim, Arstarta, Evo, Aspignat Barler, en danger, Ovesa, Dondavesa, un Dregantat, Reizel, adulte, Ergebredigues, figure ma quoi en hiver à Bréson Négarienne, avec un Treissol en Dregantat, néant Bétégri, Ergebredigues, ben, mon arime qui varvel penavel. C'est ce coup, et au poésie,
tout ar pez a zo, paneverez, skritella, puis krouiara un endro, hag un endro n'avait qu'evui gwelet a santet gant an dud dre glevet, puis gant e glevantekid, an om ket gwez da re deo da glevet kalz, puis gant om ket niverus a war, deus e man e relon ket rei da glevet, red ediom rei da velet. Assez a grou ar speret hag a lak, memes a ren a ouzon ket ar yez, d'an em santout ezel de loden de zorro a da vez a ken gred hag a du gant ar pens vegret evit ar bezan. C'est perak au poezustre labourat var endrondu figure et kendalrit da gila. Ne gilim kedato figure on eus gwelet eleriozo et krog a reviant da deza vraiment uelor o dregantat evit ar egoz, mais c'est à la co tregandloa de ugenloa, intercandloa, a roz deza stardet davat gevredigez. Da c'hortoz, red evo padouz, hag ar blavechou da zon, a vo diez evit ar pez a zel deus ar chifrou dre vrask. C'est du perak et au poezus ive a kaout en klaskou hag ar ro hor bern, disorro var traoù a bepseur, dit be a gwez d'an em ar pa, pegur keleier fall a negativel a zo, mais keleier mad a positivel a zo ive, a ret e be a ataou gwez d'an em ar pa, var traoù mad, var traoù positivel, vid rei fizians d'an dud, et namzer da zon ar brezonek, pegur modal, man ezel er nemet deus ar chifrou dre braz, e vel just, et au tav a la war an dolen a du tri. Apez a zo lavaret meus bremaik e oa 5000 a deugen a dut a embanne komz brezonek BMD. A lavaret meus ne oa ket kalz, buret, pegur ouspen 200.000 a dut a lavar komz brezonek, hag neus ket ur c'hart na nezo a lavar komz BMD. Pez a zo dedenus me mestra atal voudus, ar memechif muit e vui a oa bet kavet gant franch broudik ne en klas ket dobit 6. Neus e gortoz a ran befe kadarnet an drazer c'hoaz en klas da zon, met marteze et talvez e ya var stabilat, et ur galonen a brezon egerien tro-dro da interkambila dud, tamit ne betor, hag a zart mat. Da la rede a pa zigresfe, a pa gendar fe da zigreski an niver olek a brezon egerien, a gouzout da reon kendarko da zigreski. Ma relon da nebetat stabilat pe memes piouar lakat da greski an niver a dud a rag an oiez BMD, et talvez on eus aze ur galonen yezerien ar gevredigez hag a zo a bouez braz. An traoù deud gant an en klas eo an niver brazik a brezon egerien a zo bet kavet o roazon. Kadarnede eo chomet krafor ar yez ar broioù kelte, neus e benarbe hag en ouchou an arbor evit ar morbihan l'ermeo parvezen an diskar a bret-tort, met padal an diskar da zon eo ar broioù kelte e morvon d'ar parvezou. Da la rede, beteg ar poen e morbihan tremenede ar barat falla. Alors mod ar evian bremañ zo gwez hag diskenet ur pizelor, mais ar evian bremañ zo tremen entual tamatam d'ar egosa a padal, e penarbet hag en ouchou an arbor, e zo c'hoaz kalvrez an egerien hag a rese a ben petzekloa hag ugelbloa a yaï da anan hag ben ar fin an diskar a zo o ton e c'horno bremañ davat. Ar keloumat, on eus gwelet, sol yaou ankor an dud, sol vuier e an gonoiez. On eus nebetor a dud, met ut a zo ben ar fin d'apret muor, deus muor a fizians, a blijardur, a zo tomor doiez, a zo troetor d'ober gati, met gant ma bim gwez dive, en amzer da zon, da grouille en endro, hag a esai o deo an ober an ar yez. Figur gwelet an eus, var ar yaouan, ben ar fin neus nemet ur c'hart a gomz BMD,
also den Rat, also Erbeschaftizun. Das ist et Vang, Diguesiu, Deo, Dover, Gornoyes. Après a heller lavare dive diwar an eklask, eo ez un diaze kevredigezel a zo ledant ebreiz evit kas politik erichouiez varok an dud a bretonet zo a du gant an brezon. Hag a zo a du gant a labour a vegret evit kas ariez varok eve just an raze zo pouezus kenan du gant er relimo ver nitra evit kas ar brezonek varok a du gant ar brezonek ma mon eus ar mui an hiver, mon eus an dud un yezek a c'hale garien a enet dio. Hag an draze zo an dra a bouez bras. An diaze kevredigezel a chom ledan. Kouskoude, mem esra, dre bras, ma ken da fond gant lusk kreski a vremañ a c'helen du yezek, ne vim ket gwez da gen poeza ar c'hol, a zo gont ar war rezout plus entré, gant a regoz o gont da amant. Neuze, danger zo a ze, figur emont gant pendregant, hag ne vo ket ez tamm ebet defel da pendregant a brezon egerien gevredigez, hag evel just ma koezon da bevar, da dri, da dao, par l'air dans ara da veza dieser al sevel. Neuze, edon barok gant ar c'helen du yezek, met nega ket fondus a war barok a c'houiz kolioù nevez, evit kaout ar spi da gen poeza. Neuze, l'eriozo et on mavel, devel le bran arre, mais bon, a vulgarize a grespo a gaile da chom da lefal sur a war ibe, setu a lus kollek ne ket kreñv a war fras evit galout elpena. Neuze, lavar a zo d'ober pas. Hag evit echui, ar menestra evit a vez a zel deus ar galawek, neuze an hiver a yezerien a chom brazig a war ar c'hoaz, et tro 200.000 adult. Pe stud o kont, ça zo un tamm ya ankor eget ar brezon egerien, met padal, an ober pemdeziek a zo kal zizelor, et 1000 war nugen adult, c'est mon ni gant 1000 adelugen. Tachen ar galawek a zo bevenet davat da brezuel, badal tachen ar brezonek a zo var ar vro a bez. Ar boblans a zo dizesk bras, var ar galawek, la var en meus oa deugen regant de zo dut na ouien ket etra war. An ne ket kin tud deus brezizel. An nanteur deus tud brezizel, ouzon ket petra ar galawek. Mais un drederen deus an dud a zo chom e brezuel, zo deus sonj ebet deus ar pez eo an bras. A ziskwez emañ pel deus an zarboutse. Ar statut a zo ranget e pen an dud, hag eo ar yez, ar pe brasa deus an dud hag en dar d'over gant ar gart patoa. A dre bras an dud e brezuel, pe breif, dreistol e brezuel evito, a zo disle blanc a war e kaver ar yez e unan hag e amzer da zon. Neuze eo diesor kas politik erezez varok evit ar galawek, hag an diaze sokial ne ket ken ledan hag an diaze a zo var ar brezonek. Neuze un diaze sokial zo strisor hag zo kreñv var ar mez nemet kin. Ede an dud e c'herzo en zantant ket tost et tom et mod ebet dre bras d'ar galawek. A setu, echu e deus a ze gant ar